fiti ani asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Akwa basronko enkoma obibi hasadane da munya ebre eje eja etie ensem a yede ebebesun mo ewo too much GH eso na Ghana wahala dwumede na ebre aso se yede ebre mo na munya ba ekwesi kapa na motimini na ebusuafo say yankasa yan papa Reverend Isaac Owusu Bempah sa adoma chede anase onwosra ewo ne so no efri ne so mretintin yikura mpo a chese yenimo enkomsha eba ne ensem a wo kanyina no abusua sese de yenim baabi a efri ede eba because ene dey de tuemu etimi aba abonten an yasikusie owe ompie awia na so pie awia na chese bibi na eta no abrante bi aba abonten aba bechiremu se yan papa Reverend Isaac Owusu Bempah ne tumi a wo a chese wode ehyenkom wode ye ne nioma ne nyina no chese wono ebra wo tu ni 90 na asore dem ho na wo sei bibia ebra chese owura asore dem ho no na sa tumi no sa ahoden a wonya ede hyenkom wo hunu ede ye wonya revelation de keka ho no chese sa dan no na ni nyina etu etwaye enti wono pa se wo beje yan papa yi nkomhye edi wono wonjindi wo hunu se yi wo dwan bi ne nkomhye aye se wo dwan funu bi a chese wo onfa na asem enye hwe na ebusua ensem we to dwan ene ye behwe adabetwa ye twa abrantie yi bi pa na no na ebinu mo so se na se wo bitimi ba abonti be kasa ensem we ya does it mean se asofo no wo mo yusu tumi bi powers bi a chese nipa ebinum timi du wo mani hunu etimi sen no eba na ye enti ni kwase eje asofo edi na nipa wo de sa ensem we ebetu eja abrante ni dim edi Ibrah one na say no din some no etu eja sing I have destroyed Prophet Isaac Owusu Bempah powers the day I entered his church auditorium, so it is high time he come out to apologize to all Ghanaians, or else I will expose him. We enenense na ebusuafo emre bi atwam yenu abema no okopie mu ewo ye papa yi na sorry abra na chese wo say ane wo da fie wonya ba bia enko ena ehun kro ne ba na chese wo susu say asori aban no ena wontu ne nan emfa ezi wono na wo koye no na chese nkrofo asalaya wo mo omo kiu ekoye papa ne nim no busa say na den na san nkrofo yi ye den ekoye na no na nchiremu a wo mo de man no ye say wo mo koto offer no say na me san fesi kambra obi owo sika de na aden ka me fan konkoma ehiafom na that time no ni poster wode etu edwa no eni o say I woke up this early morning and decided to visit any nearby church which head me towards Owusu Bempah's church. Whilst I was there, I saw many people walking in a form of queue. This made me ask the people questions about what is happening. I was told they were paying offering. I became very angry and replied them that I am not a fool to pay offering to a rich pastor, whilst the poor are out there suffering. I told them I would rather use that money for slave. We any post the first post I wade eba ye branch say o ma Ghana fo nyina ehunu say watu ni nan esi Reverend Isaac Owusu Bempah sorry na day ni post I wade eba wo chim say wasai ni tumi a wo no enu susu eni was saying I destroyed Prophet Isaac Owusu Bempah's power the very day I entered his church auditorium. So all his prophecies he gave is like a blind goat to me. It is high time he come out to apologize to all Ghanaians, or else I will expose him. Na ebusuafo timamuni etimi bo sofo panyi entere na se wo be expose no wo be dan enoma bi dia na eden na wo pa kire yesi ni freni ka so beto bo abo wana ne nan ejina bibi eso eden na Ibrah one ne nan ejina so anu nti watimi enya akokodura wo de entere ne kasem ema ye nua be ma na ye papa na ye nana Reverend Isaac
Isaac Owusu Bempah so one brano member pagana for actual anya side anya de wom bia de twemu bia no wo de baba ababa betu eye edwa. Does it mean say eye asofo yi wo mo etimi bon crofo pass de dan da ye tete expose sa akoso ewo eye si shows ne de keka enwo je say ye gu asofo bi no movie. Does it mean say eye sa na ekoso na abrantie we ebia na wa experience eye encounter with eye Reverend Isaac Owusu Bempah ebesi ketuani bibia nkoye enu nti na opese wongu na nimu ase anase na keka just wo pese won fa trending and wo ka eye sa ense we de gu papa yimfi na se eye sa nsumpo a eye ne kwan so anu no se wo begina asempo na so ade gu eye panyi hu fi abra wundru sa empempen so eno anam ebusua se de Ghana hanum wo bia sori a wo bia eye bibia wo bia sori wo bia etimi ka bibia ye freedom of speech ye freedom of expression democracy a ye wo mu no ehu ebe hia se ye be say anase like ye be jai eno ato honum ne yakọ in a way a je se nipa ba ko kasa eno anu no ana because ase adwenche ne ya do so ma je se adwenche bi ho utimu se nyanse bi anim esusu na e ba monten adwenche bi ho utimu se we pa de anka akoraketo akorampo wontimi anase like akoraketo akorampo wonnim nyansa me enya de se sa se we be pie firi nenu aba na susu na epie e di free penifo enum does it mean say ye democracy kabi ma men kabi amamo no e sai wo man no anase eye wo man no eye na ensema ye nu abema e de etu edwe de na won so obetimi aka ede afa wo hu behia say yam papa eye Reverend Isaac Owusu Bempah wo be ba be reply no anase ne nkwadampo ede wo ma no ebetu ensem no emu ana ebusua ensem we de meto ede mamo wo so fa wadwencha wo fa ensem no ho ebebetu eye too much in a comment section emaye na asa won subscribe to the channel na ye me adoma so say de nya upload the video bia wetimi enya notification na follow yen ewe ye IG page na Twitter page so @tumaginh_ midin ede ekwesi kapa makramo.